بینار و گهدارن هجا بشه کردی دنگ امریکا درفته که تایبت گرتیه. نهاجی ام هیف بیوینه که تایبت به فرماندار گشتی ین هیزن سوریه دموکراتیک جنرال مظلوم عبدیره ام دست پید کن. دست پید که از سپاس دکم گو اف درفته تایبت دا دنگ امریکا وی هیف بیوینه بور بکن. ام جن بجن خیر هاتن و ام جو سپاس دکن. ام جروشا داوی دست پید بکن. گلو مکانیزم اولکاریه گشتیه کو و آنکو هلوستا و امریکا جی یکی درباره ویده یعنی چندین جاران بین تاگونی جیرا گهاند و حسد جیرا دگینه گو او گاف بگاف بیکتینه له همان دمید جی داخیانی جالیه سروک ترکیه رجب طیب اردوغان در دکوین دبیجن او نرازینه حتی برید دمه که جی گوت او دست به ایریشا خوب بکن یک آلی هون چوا ویروشید نرخوینن و گهشت یکو مکانیزم اولکاریه حتی انها براتیکه در سر عرده ته پسکریک نینن yani vaki ku levatın hati çekirin gav peşketin te çekirin veci şopand vaki ragandın gele gavi pratik hatın avetin te psikolojik usa ciddi ninin az bar dikim tarafı Amerikî ji razine ona ji daxu yani xwe fermidan ku ev bevaju dimeşe em ji hali xweda te ev te ganzî menînin ام جي وصل دنرخيني كو حتى انها نورمال يعني مشوكي كو مالها لافذكري قاف تينا اوفيتن لبالي راسته وكي وقوتي رايدارين تركيب تيبت سروكي تركي قالك جاران نرازبين خو داخو ياكرن ام يعني تراسي بقى زم تمعني نضنيكي جبركو يعني لواتنی که رسمی یعنی نوبر امریکا و ترکیه داتی چیکرنه و دهمان چرچه بده نوبر مده و امریکا داتی چیکرنه و پراتیک دهجی و تمشاندن از باور دکم ترک بلکه تحسیبی نچتی که وان خواستی نمیشه وان خواست به هریمه داگر بکن وان خواست آنها به هریمه کنترل خود دوام بکن یعنی کنترل بکن به هریمه کسی که بانده گیردای بین به هریمه تشتی که ندکارن به شر پیک بینن خواستن یعنی به شر پیک بینن اواجی د چرچوبا لواتن کاتی چیکن دا نینن جبروه نه یعنی ام لید نیرن کی اون یعنی وکی کت خازن و لواتنه یعنی سبوته بکن یعنی تیک ببن و افجی نتشتی کی باشه و از باور نکم نه ایجبو ترکی باش به و نه ایجبو تکسی تر باش به. برای دم که جی جوینه که سکوشه ترکی ایران روسیای هفدو کم بول انقرای هوان جوینه سکوشه نابرا ایران و ترکیه و روسیا ده هون چاواد دخینن هون چاواد نرخینن. راستی ما اوه گدار کرد یعنی جوینه یا راگاندنه اکل دانجام دهاتی چیکرن نفر هر سروکی هر ولاتان داتی چیکرن کتی دا انجام جوین خواه را گهاندن یعنی خاطر تچاره سری ندید جبو پسکری که سوری بکشتی و بتیبت جیوه هریمه حتی ادل بیجی یعنی وکی که پسکری دانا خویا کرن که تنه پسکری شرقی فرات مایه یعنی جنب بیجن هیزی ما یعنی خودم پسکری کن وکی اویشتن اواجی اوا یعنی دور راستیه تعرف خب راستی را نینن یعنی امکان بیش عکسی و هری ما هری اوله هری کتی دا استقرار هی هری کتی دا کاری خبری کو پیک داره هری ما باکور رجالاتی سوریه یعنی و هری شرقی فراته هری دیتر هری غربی فراته هری رژیم الودر کده پسکری کنه وان خواستن که هری وکی پسکری بدن خویا کردن افجی راستی ناین زمان و همان دمه داجی نیتی ماجی در خنه ورته به تیبت یعنی تشتی کو یعنی سروک ترکی اردوغان آنی زمان یعنی تشتی دور عقلن دور منطقن تشتی کو تعال خواه به اورانینه یعنی به راستی و درکرانینه دی بجه امی 3 میلیون سوری وگرین و درکه بجه بکن جوار باجارا چه بکن
عرض زراعت بدن وان يعني قید دوی بلکی اف 3 میلیون سوری عرض وان نینن مال وان نینن باجار وان نینن و وکی كنت فکرن سوری پارچه بکن دموغرافیا سوری بگوهرن هناك انسانان جوالاتي وان جي وان درخين بين جاكي دين بجيبكن هناك دين جي وان درخين اف يعني اف منطق اف نيزكبون تعلق بالنب شهر السريره هي بالعكس وي بسكريك ده جرانتر بكي اف تاني خد ان الدق ياكرين كي يعني اف جيبيني كواتنا تشكر نجبو خير سوريا نجبو خير جل سوريا يعني افاد وتاني اللي بيشي بسكريك بيترفاكي يعني وي بينكو السوري يعني جريكا خدهم مستر ببه وي شهر سري فير درنا كبه وجبر ويجي ام وي او نوبن يعني ريا شهر سري تجاره نوبن جنرال عبدي گارانتیا وی کی چیه اگر تاوی مشاندنا ریکفتنا ام بین مکانیزم اولکاری گو ترک یک عالی بریار بده گو ایریش بکی شخوا سرکومار ترکی اردوغان جی گوته بو اگر اف ریکفتنا و اف مکانیزم اولکاری نلگوری مبه اما وک یک عالی اما گاوی خواب باویجن و اف احتمالات دایی بر جاوی خواه و اف احتمالات و نیقاش کریه با امریکا را و احتمال ایریشی ترکان ما برج دو بر جاوی خواه و آنا جي اف احتمالا يعني لبرمية ام لغوري ويجي آمدنه اف سالك بيتر ام آمده كاري ويدكن ان دمكو سروكي تركيا اردوغان بشيوازي كي اشكره اف هريم تهديد كر وقلتن ام آمدنه ام يريش بكن وشغل ام جي شر آمدنه براستي جواري بمسألة افا يعني ام وكي هذا سوريا ديمقراطيك ام ناخذن يعني شركه ديتري دم دريش شبه ابو بحي صال ام دي شردانه قال سوريا تشرده وبتيبات قال لي بها رمي بشرده شركه ديجي داعش وديجي رخصتني التروس دانا مشاندن وام نجبي شري برفرد دركتنا اوراس اوكي ام ناخذن جارك دين افقال توي تيك افن شر وام بالصالون افشرا دوام بكش بونا ويجي ما ريبازي ايه لهواتنا ما اساس كرت و اف خاصتك اف بسكريك بهبدتنان بهبهاتنان ولا چرا سركن خاصتك ما بو ما جا امريكا خاص نابري مو تركيا بكن بو مثلا ولا چرا سركن وما سباس كنج بركو ابو حشت معنا او نابر مو تركيا داد شغلنج بو لهواتنا يعني ولا تشكرن ده انجام داجي وكي مدزانن بشوازي كي مبدئي او هات تشكرن لهواتنا هات تشكرن لبالي ابني معني خوكو امشرنا امدنا ابني معني خوك امشرنا كن افدرنا عفرنا وهذا سوريا الديمقراطيك لفيدركي وهذا البند اخوه وجالك وفيرا دوي استادي كي وكان بالصالون شركي مازن بده مشاندن ومش برجي من چند جارم خوجي چند جارم راگادن ده گوتيه ومش جيبينو داش گوتيه ومجهزن قوالسون ريج داي خويا كرنا اگر کو شرك چه به شركي مازن به يا شركي كرد به شركي دمدريج به وينا شركي كود تنه به هريمكي يعني به باجاركي دا جاكي دا سنوردار بمينه وتوي سنوري مبتركره به يعني جي قادا شر وام نظن وداويه في شري حتى كدر كي هري ام تكونوا بيجن كوي شر سوري دوامين تشبه شر نافخه سوري دوامين به تشبه به بركم تجاره قبول لكن تتهيز ورن يعني بالزوري داري مكان ماذا بمينن اما بيرا شربكن اما بخوز هون زوري جاري كدين اخا خود درخينن او اجتماعي خو كي شركي و دريج به جبونا و ام ناخذن افريكال بيشي ما بابي بيشي جالي سوري بابي بيشي جالي به هرمي بابي و او تشتيكو ترك خازم بكن افا نل برجمدي نجالي تركيا ونجي جالي سوريا ام فيشتي بارتزانن دولة ترك رجع يكاد خازي إيرشا به هرمي بكي وكي إيرشا عفريني كر خاز إيرشا فرج بكي برانا دولة ترك هبو بشتي عفريني
ایریش شهبا بکه پیشتر ایریش منبجه بکه پیش ایریش کوبانی بکه حتی دیری که هره و به آشکارا وانا راگهاند لبلی اگر که حتی نها اف نکرنه نجبر که نخواستنه بکن جبر که نکارو بنا بکرانه و سبب که وانا کاری بکره هین موجودن هین هنه جبر ویجی yani em رای گشترش بیشن یعنی گاوی کو ام ربازی الفاتنه ام اساس دگرن اواش خورتبون آمده یعنی ضعفون آمده و اگر کو که شرک وری کرنه جی ام جوی شریر آمده لهريما ام هنا كي دوري مسألة تركيا بكevin لآلية كيدن هبونا إيراني پر بهزد هندري سوريا ده هزا خو پر خورد كريال آلي بو كمالي و دفريدن لقرا قادم كم هزن سوريا ديمقراطيك هنا او دفرين جو فيداوي هاتنا رزگار كرد نافچايا ديرا زوري والوي هرمي جي إيران چند جاران دربين عزماني دخول الوي هرمي قالوا إيران يجبو هزن سوريا ديمقراطيك ورجلاتي فراتي جفه هبونا إيران الوي ده وهزا خو كوم كرن هون چاواد نرخينن انگو إيران قالوا باندورك نيني آرامیا وین هرمین نورزگار کردی خرادی که یا نه هون چاوا و نرخینن یعنی براستی وقت متزانن اف هرم یعنی باشوری ام بیجن شرقی فراته ام وصل نافلی بکن مش دستی داعش رزگار کرد سر با گوازیا گلی وی درکه هیزی ما حطانی دیرزوری چون حطانی رقا چون و هرمون رزگار کردن وبراستيش حتى انها ما نخواستي ام كثيره يعني بسكريكي مهبن يعني بيجن بفچوني مهبن وما اركو خبيكوني ما خركي بدر كي رزغاركو انا جي اركو مدومين كي ام ارامي و هرمي بباريزينن وخركي بدر كي خركي و هرمي يعني بباريزينن ام دزانين يعني طرف دي تري اوفي لجير يعني غربي اوفي بسكريك هنا بسكريك وان زعفن بسكريك وانا نفخوها هنا ابري من كوراجي مسوري يعني جارة كدين فاقراند هم بسكريك خوب قالي ويدر كيرا هنا بجروبي ويدر كيرا هنا وهرمات دا داعش هين خورته هناك جهين كو داعش هين سروري خلور كي دام دكي ين دسترداري خود دام دكي هين هنا داعش وركي رحت حركة دكي همون دمه دا هم وجد زن يعني هيزن رژیم سوریه بالی کاری يعني هيزن بیانی هيزن دروا حتی و هریمانا جاردی وگری يعني گردس خو الودر کیج پسکریک هنه پسکریک هيزي ودر کی به ایوالات دروا رژی هنه جارجاران راست جارجاران لیدان شد و پسکریک ودر کید بین اولا طبی دروا متنه شکرن علاقه مجی بینینه و زیده اوجینه زیده يعني امشخور ناکن دردك او مثلا كي بوندا جريده اي بوندا جريده لبلد خزن فيجي بيجم او هيزن ودركي يعني شي هيزن رجيم ادبن شي هيزن كهفكاري واندكن اي وكي ايران جي اديترجي هنا ودركي هيزنا ابونا لسر هرمي مد شغلا لسر عشيره د شغلا حتى انا ما قالك شاني وان كون خازن تقوندنا بكن ملات بكوجن اونا ام يعني ما قرتن قالك جوان ما قرتن اعتراف كرن كل بدر كي هاتنا وانا بخويا قالك جاران تراغ هاندنه دا خوياني ديجي هزين مدان ام تهديد كرن دي جاران ايرش كرن يعني ايرش هرمي ما كرن ايرش وناتش كن هاندن يعني ام فانش تيك راس نابين يعني ام بيجن اواج بونا چارسريا بسكريكو سوري بگشتي جبو آرامیه منطقه شری ما دیجی تروره جبو به نباشه یعنی ضرر دیگه و جبر به یعنی اف کارن هم ای بیش ندرده ای که جبه هرمه تکرن لسر هرمه تنکرن هلبتن ام راست نبینن ام تخوازن داوی وره و ام به هفره پسکری کن خلکی هر دو حالی فراته يعني رجالات فراتي ورجاوي فراتي ما هبرا بسكريكي في خلكي شهر سر بكن ام بقرن مجارة امريكا وتركيا يعني يكج برزقريكن حري مزن لبيش كاري امريكا دندري
وی هرمی دشاری دیجی تروری و گلک فرماندار جراگاند گو چاوا کاربن امبولانسی چاوا کاربن دهمان دمی دناف برا هیزن سوریه دموکراتیک شو آلی کی ترکیه گو چاوا کاربن ناف بری کی بلیزن چاوا کاربن توازن کی بخلقینن چاوا هر دو هفکارن خواه هگر گلک جارات در تی بناف کرن گل دیجی هفن هون جی وی وساطا امریکی جی نافبریا امریکا هون رازینه هون چیج امریکا جی زیتری وی هیوید کنود خوازن رایدارن امریکی حرتم يعني بيجن نير اي خود هلوستي خود تين الزمان درقي سرخستن كرنا و لافاتن يعني بيجن و ميكانيزم افلاكاري ام بارد كنت تيكو بيتر جرجة يعني لهمبر دولة ترك لهمبر تهديد دولة ترك يكون حرتم مصادقين جرك هلوستي وان دا خورتر به برسي في وان او به يعني ده بتر جدا به يعني جبونا كو خلق ماجي هر کسی زانه بك اوه يعني و كاريك جديه وفرميه وجرك بيجي يعني هدف اخو ارمانج اخو ابوت البته يعني اوه يعني مجاركي مهمه انا امريكا او يعني رولي جارانتور دبي مساله الراتبه ام بالدولة التركية تجارة باور ناكن قال ماجي باور ناكي شرواني ماجي باور ناكن لبالي ام دخازم بأمريكا باور بكن جبركو يعني أمريكا طرف كيل بها باطني ورولي جارانتور دريزي ام بي باور دكن اگر کو ما گاوک آویت بجیرو ام دمشینجی جبركو أمريكا دبي لهباطني دج برويه البته يعني تشتكي عن بخازن امريكا فارولي خود هين خورت الرابع جنرال نها يعني جاوه هر کسی العفرینیه روجلاتی جمع فراد پشتی شر باغوزه رزگار بو هر کس نها دپرسه هیزن سوریا دموکراتیک ته حاضرتی آن ته لو تفگرین و هیا جبو عفرینیه لوین تفگرین سیاسی آن لشکری یان او رکفتنا مکانیزم او لکاری تجیه عفرینیتی ده هیا نه برش تيك بدم اشكره كرن او مهمه حال حاضر هيزي كون العفريني هنا هيزن كرت يكون العفريني هنا بنوفي هيزا رزقاري عفريني يعني تفجر دبن يعني قد تفجر كرنا و بدر كي خواتك لشكري ددن مشاندن بشي وازي كي رخصتين كري تكلمه ورنين او نا بشكي قصدنا يعني بشكي اذا سوري ديمقراطيكا او بشكي جدانا جواني عفريني و يعني حتى بيجن دوستي وانا بدركي عرب ويديتر بدركي هم كسي ديجي داغر كريل عفريني نوفي زيد جي قرتنا و او ديك شاردك حطاني هبل بندي وانجي هنا هيزن كو هفدر كاردك انجي هنا اجبار او كاري كونال بدركي تيكرن خبطي كورتي مشاندن بشكل راست راست ما گره ناده یعنی تخوازن رای گشتی به زانبه هلبتن يعني عفرين يعني بشكي بنجهينج روجاوي كردستاني پارچاكي ام بيجن يعني جران آخا سوري هيرواتي داغر كرن اوا زورا هر كردكي داره حتى زور هر انسان که سوریه ولایتی که سوریه داره جبونا اوجي يعني عفرين جي وكي هذا سوريا ديمقراطيك اوجي يعني مسألة كيمياء اساسيه وغير ورا چاره سر كرن دوا هفتين د چرچوا ميكانيزم اولكاري دا عفرين قال جاران هات الزمان ما قال جاران وكي شرطكي اساسي دانيكو يعني بيوستا كو بسكريكا عفرين ورا چاره سر كرن عفرين وغيره روشا خوی خزایی بره عفرین وگره خلکی خو گلی خو لامبر کو اف پیواجو بمشین پیش کبه اما مگل جاران آنی زمانه ام آنی جاره کدین تین زمان
ام خوازم ویجی بیجن yani Afrin hana beşeki ve lavatine lebele rayadarın koalisyon rayadarın Ameriki söz daname yani be peşkastına ve mekanizma evla karira koruşa Afrinci tekeve rojave ser Afrinci vare saknandın ve Afrinci be yani beşeki lavatine navne tavi yani bu kurtayı yani liser mücara Afrin'e piyusta var saklandın. Ama livre söz atına dayını. Ve emci tişte ki bu kazın eve yani bu meşandına ve mekanizmera em bendene ku dosya Afrin ciddi da yani bu tevger var çekirin ve de peşkatın var çekirin mücara Afrin'e ve mücara ki navnet tabi yani ve mücarin saziyen navnet tabi لسر وره سکنادن ام حتم دبیجن اجاره گدینج دبیجن بیکو پسیرک Afrin وره چاره سر کردن بیکو Afrin وگر خلکی خو yani ne mümkün aşiteki mayinde le bakru rojarati Suriye ve tavayı Suriye var çekir. رژیم سوری گف لوی هرمی چندین جاران دخونه هر جاره که یعنی دوباره که گفی لهرم روجراتی فرادی دخو هزین وجی که گلک جارا به هنگوتنان بناف دیگه یعنی و گفی لوی هرمی دخو بیجه و وگره وک خو وگره سروریا رژیم سوریه پیش روجاتی کلید نبرا وی هرمی و شامی ده چاوا دبینه آنکو هگر دانستاندنک چه به چه مرجن وهن جبو دست بکرنا وان دانستاندنا نه دست بکر از خازم وی بیجم yani هر کس دزانه و دست بکر رژیم سوریه خود دزانه نه ممکنه ام وگرن yani روشا بری 10,011 سوریه تبدا بناگری روشا بری 10,011 yani gelek peşketin çe bun gelek göhertinin mezin çe bun şerien mezin vederke çe bun nirne خركيات جوهرتين وإيدي ما ممكن هيزك يعني جنبيش ندستر الداركي مركزي سوريا تبدر ربابه وأواج بواجي يجبو مش در بستاره يجبو بهري مش در بستاره ما ممكن جارك دين بتشي وازي أبهرم بجري وكباري أواج ما كان جاران أني ضايق وياكرن ما رجيم سوري رجي أفدرنا ضايق وياكرن yani evder ne ava, evder ne başvuru Suriye, ortaya Suriye, evder ne Şam'a, ko hatta misalaha varın şekrin. Ve der ki, vahrime mec Daesh rızgar kırne. Yani ma rejime Suriye, hiza Suriye demokratik, ne ku emecin şer rejime Suriye kuru vahrim jestandın, ko gara emcara kedin zavarın misalaha çekin. Na, ev herima yani gava xalke ve herimi bangavazi jbo hiza Suriye demokratik jbo kam wan desti Daesh rızgar bikin. Va çağı yani rejim de hale xada ketibu jbo ku destardari xa de Şam'e bu Paris'in ilgili derke bu 7 kilometre jbe derke durbun. Talqa qalbe derke ne bu neji ver ihtimam wanda bu. و hiza me çuva herimana hammi rızgar kirin. بخونی 11,000 شهید 24,000 بریندار هات رزگار کردن و اوا روشی که جدایه نه وکی باشی دین اسورینه شبار ورکت بدرکت نه خلک کرد نه گلی کرد و نه گلی عرب تبسکریه کی وانی کو بسوری را دندری مصالحاتان دا کو چاره سر بکن نینه شبار کو بالاصل yani اوک چه نبود یعنی بیشتر پفچینی کوسا مزن نبرمده چه نبود رژیم سوریج برکر روی ورتر کن برکر روی حتی گلک هرم خرکی هرم بری آنش برکر درخستن و پیشرا گاو داعش هاتشی نهاتن کو وی گلیش دست داعش خلاص کن یورو ما چور ازگار کرن نه کرد نه عرب تبسکری که ونو بیرنگی نینن گلی کرد بسکری که خوی نتوی هنه مجاری خوی مافان هنه و رژیم سوری راد
ev gerek varın çare serkirini mecari mafya gele Kurd ene tawi gerek varın çare serkirini gele Arabji piskiriki xoy demokrasi heye piskiriki xoy xabere va birne heye ev idi brejima Suriye bawer nakim virengi yani va pivaje derbas buda اوانا جي بسكري كيوان برجيم سوريا سياسيه مجال الديمقراطيه نبر وانده هنا اوانا اوا كي ولا چاره سركن بري ديالوج سياسي ancak ولا چاره سركن جبونا في ام حرتم بدنا خويا كرن ظاهر ما بشكي جي سوريا بالاصل يعني ديجي يعني ديجي بارچه بون سورينه حتى ام دكارن بيجن كي با هرما يعني ما او كر يعني ما باراس اگر ام نبانا يز سوريا ديمقراطيك نبا ابرما هيرو دست داشت ابو افش سوري پارچه كربون اب نبانا ابرما هيرو دست تركا دابو تركي جي ابرما وكي جدي تريلي بكره وين زماني خالي زماني تركي اللي بدا خواندن والي تركان فيرا برانا و بخواستانه ور parça بکرانه سوری parça بکرانه حتی هم وید بیجن جبر که واه ما پاراست مشروع ترکیه parça کردن سوری بسر نکبه جبر که اوجه کی چوک دامان اگر ترکان باریکاری حوال بند خو ای سوری یکو بانده گریده یک ایرونال جمانن اگر به آلیکاری وان ev herim dagir bikrana veki ku cedin kirne yero dest vanda ve herim ki mezin suri çeba sedi sic ardi suri çeba o çağı ve ev herim parça bikrana beren yani em ma ba herima ji parça bunu xalas kir و ما هیچ کو بشک سوری ببینه ام روشا زندان چاوای بشتی شر باغوز يعني بحزاران قرتي داعش چيبون او قاسون تكارم بيجي بكين امكاناتي وكاريني وهنا ازمون علي برسيني يعني دقلك ميلاد هناك برسن هنا في وارده يعني هم تصانن كي تشكريه تشي برزغري دردك هيفن تشي اصلا جي دردك هيفن نعم يعني براستيا يعني روشا قرتيجاهن نباشه بس كريكي خو زحفن ابا يعني هبل بندي ما كواليسيون يجي في دزانش بركم هفرا لسر قرتيان كار دكن ما يعني وكي زين سوريا ديمقراطيك وكي ريبابري خسر يا باكر وجرات سوريا ما فدا كريكي ما زنكر يعني بشتي باغوزه جاري كده نزيك 7000 قرتي داعش هري خطر تسليمات من قرتن أبغى نت تشتكي بتشوكا يعني 7000 قرتي بهفرا أبغى أبو يعني وقت تحدي كي ما زنبش بونا ما براستي أم كانوا بيجن يعني حميد الفتى خدانا شغلاندن خسريا ربابري خسر حميد الفتى خدانا شغلاندن ووانا ما بشيوازي كي كرن بن بيجن سيطرة أنا جي هاتنا قرتن يعني ند قرت جاي فرميدانه قرت جاي يعني بيجن أفلا كاري دانه أنا يعني قالك جي رسمي مكتب فابرقة نظام جي وصل أنا يعني دمك كرت ما كرن قرت جاي وما كرن فادران وهي زي سوريا ديمقراطيك عسكر يعني أنا يعني وان ذا باريزين وبسكري كان حتى أنا كان جاران أسيانات نشكرن يعني داعشي خاصة يريش بكن دركبن بفتون شبون هندري زندان دا يعني جبت خاصة خلاص بكن هم مجبور بما هزين زيادة ما شاندن مركز بكو كانوا بندنا تمشيكن يا بكورتاي بسكري كان يعني بسكري كي نبشوكن فا حركز دزانه سبب فيج أوه سبب أساسي جي كسم جو جرك بربسيرتي خرابن بربسيرتي خرنابن قالك دولت هنا قرتي ايوانن عايدي وانن دولت اوروبا هنا قرتي همولاتي وانن جمان هاتنا الجمانه قرتي خوي درناكبن وانا تسليم ناغرن نابن يانجي بيجن بربسيرتي خرنابن جبكو وا قرتي الفدركي هواكي ابلا ورن باراستن ابا تشتكي نراسته وأبا رخنا كي مي بنجهينا جبو دولة أوروبا وكرك يعني بأركي خرابن وهاري مهم جي أوي يعني
پیش روجا یعنی بیشن مستقبلی و گرتگان شاب ام نوس آمدنه کی اب کسی که جو حالت در و هاتنه و ودر که الورگی کوم بونه و آن هجمار وان جمع ای گرتی تنه 10,000 و 12,500 کسه یعنی 12,500 کس هجمار وان در باز کریه امنا نمجبورن وانا الى الابد خودی بکن و وان بپارزینن و بیکو کس آلی کاری بکی بیکو کس به سیارتی خرابه به مسئولیتی خرابه شده که نه عدالته و نجی ممکنه و نجی ممکنه هم قبول بکنه ايش بروه انا دري كان باش قنينن يعني ولا طنا حمش كورن بسرتي خرابن وهذا سوريا ديمقراطيك سباس بكن اجبركو همولاتي وانا ايكو تروست يعني قرتنا بن سيطرة خديشتنا وانا بقن ببن الولاتي خو محكمة بكن ببن ويانجي بيوستا آلی کاری ما بکن که لبی در که دادگاه کن دابنه توی وره چیکرن اوجی تدابن بشکیوه بن و آلی کار بن و انجامی و دادگاهان یعنی افکاری محکمه وره کرن اوجی انجامی و قبول بکن و بر پرسیارتی خال هم بری پیکانی و انجامی بگرن در وی ترک جدید ترینه او هردن یک جوا هردن یک مجبور او انا اشخار اساس بگرن و وصل نیز ببن فيدم برسك دردكافه يعني افقاس ازمونا هيزن سوريا ديمقراطيك بري ويجي يكيني باراستنا قال هبون افقاس قرتي هبون قالوا دسرفات درجه هي وصالان يبكي لغوري اغاهي ولي برسيني قد كرم بوا قرتياره هفبار كر بالدولة الأوروبية وريقرت لبر تش إيريشة كيقول أوروبا ممكن تشي ببه يعني رولك يبهجي هسدي دوي آلي ده تشاوبو جبور ريقرتنا لبر إيريشن يان قرتنا هنا كومي وشارتي ين داعش الأوروبا بخواه بله رولك خوي مزن هبو إيرو أجر كو الأوروبا آرامي هي يعني سلام كوي أساسي جي أفكاري هفبش وكو إيكو هيزن أبلاكاري قصده استخبارات قصده بهيزن أبلاكاري هيزن استخبارات ولات دوسترا كدانا مشاندنا بالدهان ولات أوروبا هنا ولات دين روجافا هنا عرب هنا ولات عرب هنا ولات جيران هنا بدهان دزگاه من ابلاکاری به ابلاکاری قصد دارن یعنی بیزن ابلاکاری قصد دارن هفش کار دکن به هفدرا لسر با گرتیان شغلن نتنه گرتیان کسی داعشین ساغجی اکو کار دکن هفدرا وند شوپینن گلک جوانا به باندور کرنه و گلک جارم ابا به سبب که گلک چالکین تروریست ایکو که ممکنه اروپا جین باتا کردن پیشی هاتی کرنه و هم امکان بیجن توی و هیزن استخباراتی دوست ولاتن اروپا جبو نوی اسپاسیا خواهد جبو هیز سوریه دموکراتیک حرتم کرنه و ابا کاری که دوام دکهین و هر کی داره تیکلیم اولا کاری و ولات دوست را بیشن یعنی واجن بیشن سازین اولا کاری دوست را فراتر دبی خورتر دبی پشتی شر باغوز قدی او کار دا فراتر بو هجمارین ولاتی کو مرا کار دکن دا خورتر دا زیاتر بیه و ام هیوی دکن او کارا دا دوام بکه برگو این گلک کاری کو ام بهبرا لدیجی تروری بکن هیه و ام في بوري دانه که با کاری بسر که ها پشتی بنکتنا داعش لباغوزه هات راگ هادن گو داعش بداوی بو لی دمین داوی دا تایبت ام بیجن داعش دیاره گوجنوا بهیز دبه ایریشان پیکتینه ام بین وقت لحسه که دماغ داوی دا حشت ایریش چه بون حشت تقین چه بون لرقای لدیرازوره و روزانه حسده رادگهینه گو شاناین رازای گرتنه افته و تی گو داعش جنوا خبری خصم دکه و جنوا وگری هنک دور کنترل بکه
پتانسیلی که داعش جاره که دین وگره و که برای حزبه هیا و خطره که یعنی داعش آرامیا و هرمه و تیک ببه او جه هیا یعنی در بستاره و آنا گلک یعنی صدم هنه یا جن بیجن آوانتاج هنه داعش جی يعني شيء فايدتك يجب بكو كونه بهبونا خد دوام بكي حتى اگر كو امسرنا سكن خورت بكي وكانهم دزان داعش العراقيين هي خورته وهنا كريم دست داعش تانا كريم بكي شاي حمرين جاي ديتر دست موندانا يعني باشين شولا انباري ودري ديتر يعني دست داعش تانا ودي بيسن حرو ويركي اوبراسيوني مازن تانا كرن والرخي سوري جي الباشي سوري يعني باش ديتري سوري روجافي أو فراتي ودركيجي الصحراء تدمر وصحراء الطنف ودران يعني قالك جيد بندستي داعش تنا داعش تدا بأبلاغ جيان دكي دارين تين حتى أي ون بهرك يعني نقولي كم جي قرتي داعش إنه ما اعتراف كرنا ما قريب وان قرتنا يعني دو دركي قومبي وانا برورده هنا يساني خو حاضر دكي هن دشينن يعني بشكل رتلي عسكري حركات دكني بدر كان ابونا كداش يعني نا اول سنه ما خطرت شيء قال لك كسي كنا كان الهرم ما كان تيبش رخي رجيمتين يعني ورجيم جي يان بوان هفكاري في شيء دكي بزانبون يعني دينكو ورن بدر كي چالكيا بكن شبكو ارامي في هرمتيك وري يان جي هذا خانينه بهذا نکنش که یک جایی خراب تره اما در انجام دا یعنی هبونه که داعش الوراقی هی داعش خبر تفجیر کریه قامپ داعش اوه هنه پرورده هنه ایسانا پرورده کن و تین هرمی ما چاله کیا دکن دسال سر حدود عراق اج دارن تین یعنی هبونه که ونه اوه یعنی اوه سبب که اساسیه که دیلنا که داعش نقده دوام بکن ام چه قصد داعشیان دگرن دساتین جيون داد او تين دادرتن هلبته هين كسي انا وهنا يعني كسي انكو يعني بداعش باور دكن داعش تحوينن بهري موندا هنا وداعش وانا سود دجري وخد تفجر دكي وانا جي هنا وانا جي ايش سببكي دنيا اساسينا تيبت يعني قامبا هولي وقامبا وكيوي ب ده هزارا عائله داعش هنا جارجران ارتباطي بام در ورا هنا اواجي يعني اوكي يعني لسر سيطرتهم منين ان بونجي هيزدنا داعش ان اگر كبا خفتنا خو داوود بغدادي تيبات جبونا با قامبونج بوان يعني افكر وصل بيجن بكي كو بانغوزي كنا نج خويا شو كونه هين جو دران هين هي ديكن او داعش هي ديكن ابونا سدمن اساسينا كو ديلن هين داعش هبونا خدوان بكي وهاجر كسر ناس ساكنين ممكن ببن بنجاه كداعش كانوا بجارك الدين ربنا كتشيكي إيه مهرمين بكرو رجرات سوري سدام كدين التيبات بمية أو جاوكي حرتم تديد تركيا سرمهنا تركيا تم تديد كيد بيا زوارم أبا لاستقرار هرمي وصا زرار ديك تيك تبي والدولة سوري جنبيجن رجيم سوري أوجي تم تهديد دكي ودبيل أزا فجرم واجينا كي جلد ترسينه وهي هري أساسي جي يعني هذا النبنة التوي في هريمة ناكن يعني بشكي أم بيجن ببي شارسريا بشكي شارسريا سوري شيبن يوجن بيجن نونرين في هريمة دناف أبدا نين ناف هذتين إيكوش بو شارسريا سوري تاني شيكرن أواجي يعني خركي ترسيني خركي بدر كي كوچ پیش روز خوانا بینن داعش وانا حميش بشيء لكي عقلانه يعني بكارتينه وخركي ترسينه وفيرنجيجي هبونا خو هول دكو دوام بكي اشتيكم جي قوتنا سروان داعش باش بكارتينه وأفضل بس سدم كو أو بكي يعني كو هبونا خو دوام بكي عيني قريداي في مجاري هجر ام هناكي بحث بكن بشتي باغوزي جي بيتر انا داعش لسر زمين سر جغرافيكي محدد نماي يعني الفهريمي بيتر جروب انفشارتين إيريشا بيكتينا أفجي
گلو کوالسیون نافنتوی تنی هیزن سوریه دموکراتیک پرورده دی که پشگیری دیگره یان جنها دوی قناقه ده هیزن اولکاریا هندرینجی دوی آرمانجا و پیلان کوالسیون نافنتوی دی دالی پشگیری ده و پرورده کرینه ده. نه انا گوهرتن چه بونه؟ پیواجه بری باغوز جدا بو پیواجه پشتی باغوز جدایه گله گوهرتن چه بونه؟ هم دشیواز شری ملی دیجی داشته گوهرتن چه بونه؟ گوهرتن بنگهین چه بونه؟ هیزن که دیجی داش شر دکن دوی دیجی گوهرتن آتنا چه کرنه؟ و به وده گریده ایجی هفکاری اما به هیزن کوالسیونی را و همه کسی که الکاری مدکن دیجی ترور شوازی وجه هاتی گوهرتن اوجی ویرنگیه بری باغوز یعنی هیزا سوریه دموکراتیک به همه هیزی خواه ده هزاران یعنی هیزن سوریه دموکراتیک ناف اپراسیون لشکری دابون و هیزا کوالسیون هجی یعنی اوجی به هزاران عسکری خواه مرابون به هیزا خواه هوایی مرابون هیزا خواه سرعرده مرابون بسا امکان بیجن اپراسیون لشکری مزن دهات المشاندن اوا جدا بون آنها وکی وجه دا خویا کرن ایدی اوا داوی بون تی جایی که واسه محدد داعش نما براستی تبخوازه جی یعنی انسان اگر راستی بیجه جی شر آن دیجی داعش زورتر بو برای قلایتر بو برای راحت بو یعنی حسانی بو داعش جی خب بیله بو جی دیجی جپاک داتا وکرن و گاف ام پیش داد چون مت قدم لان آنها داعش همی داری هنه کسی کاری کاری وان دکن جی هنه خب شرط نه اوا یعنی مترسی کی مزن دکه نکانی واسه بیشتر میشه که درک لدیجی و چالکی بکی و یا هری اوسترجی یعنی هری به زحمت شی ناف گلدانه یعنی گلک جارن تبخوازی دیجی و چالکی کی بکی یعنی ممکنه اوچه یعنی بیشتر وندای سیبیل جوارن چیکن اوجی یعنی تشکی که ام نخوازن واری کرن جبر و یعنی کلیتا سرکفتن و دمل دیجی داعش که اپراسیون سرکفت درباس بن کار استخباراته يعني سادين نوت يعني سركفتين حملين مال ديجي داعش انه بكاري استخبارات دا جريداي افلاكاري دا جريداي جبر وينها يزم افلاكاري تشيزن افلاكارين اسايش دا جريداي بن امن العام تشيزن افلاكاري قصد دا جريداي بن استخبارات ملشكري وانا براسي تبقازي يعني رولا يكون مزند تكوشنا ديجي داعش و افحردو سازی مجی به شیوازی که وسا نسبت به هزین قالسین را کار دکن دستک دکن پیک و پلانی وانه هفشنه و پیک واجی حرکت دکن اوا شبو سرکفتن مهمه دیسا هزین کل دیجی داعش شر دکن دور دیجی گرتنه کاتی چی کرنه ایدی امنو کارن به هزین مزن دیجی داعش شر بکن زاتن بیویشی ناکم شتی که صاب بکن إنها إما ده زي أساسي هنا لديجي داعش أو أنا بشر بريفودبن مقابل جينا كي بحث كر يعني هذي كوماندو سي أو أنا هذي كتيبته أو تي حاضر كرين لديجي داعش أو أنا يتشالكي أي مازن دكن وهنا تشالكين بالتيبات شي يعني يكين ما يديجي أنتي ترور ديجي ترور هنا مجرد بيجنيات بعربي جرد بيجن وحدات مكافحة الإرهاب أو أنا جي كاردكن أو جي هذي كي فرمية فرميت أخوي الجم قالسون جيه أو قالسون بهفدرة بشوازك فرمي بهفدرة يعني تنسيق دكن كوردينات دكن لديجي داعش خباطة كبيرة بد ماشينن تمام دميدا هزن تيبت أصايشه هي هات هزن هاته هي أبونا جي يعني هزكي تيبت يا لشكري يا هزن ما أفلاكاريا هندر أبونا جي ناش طرفي يعني قالسون بشوازك فرمي قبول کردن و به هفدرا هفش یعنی کارت مشاندن تنه پرورده کردن تنه بچک کردن و کارت تنه مشاندن مجبر به آنها يعني هزن افلاكاريه هندر يعني اصايش او ناجي بين او ناجي يعني رولا وان زيادة تربية او ناجي بنا بشكل اساسي جي تكوشينا مال ديجيتاج وتكلي وانا لشكري و افلاكاري بالدولة ترى يعني بهزن قوالسيون راج بري زيادة تربنا او جرولا كي خورت دريزن ناصر هريما ميكانيزما او لكاري يعني ما وقت دنجي امريكا وقالك روجنا ما قالك نيرني خلقي ويدا فري قرت
جهالي كده او رحتن جو نها هريمك اوله تشيد به شركه نول دور درنا كوي لجالي كي ديني درباسبونا بانزيرن تركا وبالين تركي جبوه هريمه بوجيه ما ترسيل جنبي خلقي مساج هو تشيش بو خلقي هريما ميكانيزم اوله كاري يعني براستي ابي واجو زحمت بو از بخوای یعنی کمال بیرنگی به هب کریه و آن ایروجی چتک سر پراتیکه سر عادت مشاندن یعنی چتکی یعنی وکی امکان بیجن یعنی نممکن بو و چه بو و مجالك زحمتي در بس كان حاطيني كم جشتن في بي واجوي يعني بري كان بحثي قال لي في هرمي بكن نوف مدى نوف هوالي مدى او بنوصان بيجن قال لي كسي كو بتركي تجارب باورنا كان حطون بفيرنجي بيشكتنا في بي واجي فيرنجي قبول نكرن هبون وهنجي هنا مثلا ميناك بيجم سدي سيج فرمانداري هيزا سوريا ديمقراطيك خلكي ما يعرفني انا ولا ما يعرفني انا يعني فرمانداري ما يعرفني انا وانا براني وان ديجي بي واجي قلت انا تركت تجارب باور ناكن حتى كو عارفين بيرنجي بي وحطوني ديموغرافيا عارفين كوتيغو يرتن بيكوتين عارفين تينا مشوندن يعني ننام بكنا من بتركب باور بكنا اشتكي بيرنجي باور بكن تديجي بنقول لك هبالي ما دي ترجي بس ما ترسي قد اون الزمن وام حق نوان ما في نوان يعني اشتكي بس نبي بنجاب وش بركو يعني تشتكي كوسان زياده بوتر كانوا بيزي بتركي باور بكن نينن ببدا قرداي البتن خلكي ماجي قال لك ما ترسي قوين الزمان وهمتين الزمان اما في نوانجي او ناجي او يعني صا دا ياخذ يعني ما ترسي قد اون يعني بيجي مفدارن جبالكو تركي حرو تهديدك اردوغان درد كبي حرو تهديدك عالم جي فاناش جديد يعني وراستي جي نت اون يعني وكي قلت نبلو فنيجي تهديدي وصا اون يعني شانتاجن يعني جي ابتزاز بكن يعني خازن يريش بكن بخازن بكن يكون بكن بورك اونينه انا تكون في بيجن كلمه جبالكو بتركي باورناكي السر بيكون تركي باورناكي تشيكو تركي كري باورناكي جبال بيجي و اي خدتنا زمان يعني و نسكبني خدتنا زمان وما ترسي خبيرنجي تنا زمان ام في معنى دنيكي وطدنيكي شي هوالي مدبن يعني تشيجي اي ابد لبالي ما برغم فيش تيجشكي يعني برغم قام دزانن يعني قال ما يعني اول يعني انا بيجن نزك بنكوي هي وقال لك هوالي ما جوصنا برغم في وكيكم دسبيكو خفتنا خد ايش دا خويا كرن راستيش بركو يعني ام بيشي شركي بقرن يعني جارك الدين ظاهري منا ب شي صحة الشر قاضى الشر قام دزاني بشر شركي مازم اما دويتي سركبنا ام دزان مثلا شركه ولكن اما تدير سركبن انجام يخرج سركبتنا سدي صد باري ما بيه اللي بالي بدلي خو جرام به يا جارك الدين يعني دبي هرميدا فيش حي صالان يعني بركي حي صالي دي ترجي او تشبه يعني بشرات دريش كي شري يعني امبيجن زياني في شريعه تشبنا شبوك جارك الدين يعني خلك ما في وجهك بينغر دربسنا به وهري ما بتجبك كنا ديمقراطيك ماشيين كو امبيجن فيش نيجرتن كل سوري بجشتي او شيء نبي مش كاتن شيء نبي شركه كرد عربه درنا كذا شو كنت بخاطر فتنه شيكن شركه كرد عربه شيكن قال لك خاص فتنه شيكن بيشي جبركم بيشي في فتنه ولا قرتن جبونا فيها ما دست خاكره بن كيفر وما فداكريك ما زنكر وكي فرمانداريا قصده ولسر بر برسيرتي اخو وابغى ما اوفيت ما قبول كر وبا فداكريك ما زنه وابا هيزن قورسون يجي بيش زانن وزان يعني بزور زحمتك مازن باشطه تكرن جبروي ام تخازن هر کسی کو يعني دبي بيواجه جيجرت كو اركي خرابن وراستيجي يعني بين كو بيواجه بيجي انجامك بالسركبه مش بقول قال لي ما جام ديفيجن من اي خدا مفدارن يعني ده ما ترسي خدا او يعني مفدارن مش معنى دنيكي حتى مش بقول خوش ديفيجن يعني شيء قص اون اللي بالي مش بشرج امدنا هذه مش بشرج امدنا قابيكو ام يعني ما لفتنا كبيرنجي قبول كر يعني ما خاص بشكل لفتنا كبيرنجي نما انا خوكو ام ضعيفا ام لوازن يعني
yani bir şart bir kaydı bir şart am naxwazin şer bikin tiştekî wisa aslan nemkin were qebûl kirin em dîsa jî em hazirtê xwe şer jî dikin em hazirtê xwe şer jî dewam dikin û em ji vê pêvajiyê ji berê xortir derkevin em hêzê xwe ji berê bêtir xortir bikin em amadekarî xwe şer ji berê daha xortir bikin saniyekê jî em ti caran amadekarî xwe şer em dev jî bernadin û dîsa jî gerek gelê me tenê bi hêza xwe bawer bike bi hêza me bawer bike bi xwe jî bawer bike bi hêza xwe bawer bike û bi hêza Sûriya Demokratîk bawer bike û zanibe ev hêza xwe ji bona şerekî xwe ji bo şerekî mestir jî amade dike eger ku tenê nam me nexwastî yani ana şer were kirin di hindir çerçevakî meqûl da bê ku tecrüba rêveberê xwe ser a ku heye ku gelê me dayî çêkirin bê ku ew tecrüba zirarê bibîne pêşî were girtin bê ku heqê me parastinê were lawazkirinê jî heqê me parastinê dest me derkeve bê ku ser erdê tiştek were guhertin asasî ev e bê ku ser erdê tiştek were guhertin di vê çerçevê da va şertana me davetinekî vî rengî qebûl kirî û em şopdar bine di vê çerçevê em şopdar bine û ji bona ku gaveke ji bona xêra gelê me pêk were ji bona aramiya herêmê pêk were wa me gelek cara dayî xuya kirin em şopdar bin û vê pêvajiyê piştgirî wê bikin lê belê kînga dibe birav be heger ku em zanibin wê yani serweriya vî gelî rêveberê vî gelî ser vê xakê wê lawaz bibe yani ji vê têkere yani ji vê kesê ku dixwazin vê ezmûnê têk bibin ew ne êr vê derkê xort bibin yani ji em bêjin li gorî berjemendîwan tiştine pêş kevin em ti cara me qebûl nekin em ê pêşê bisekinin wa çaxê eger şerek pêwîst em şer jî bikin lê belê wekî me dayî xuya kirin yani hettanî dawê em yani bi helwestê xwe yan jî em bêjin xastekên xwe ku em bi aşîtî vê meselê pêk bin em pê de girêdayî bine ji ber ku em bawer dikin yani levhatinekî çi qas yani em bêjin ne li gorî dilê me bêjî lê belê ji şerekî wê baştir bê lê gavê ku em bêjin şer jî hata xwastin wa çaxê em ji berê xortir jî şer bikin Yani general em vegerin rewşa Sûriyê li hinekî dûrtir yani ji rewşa Rojhilatê Firatê herêma Idlibê û ew navçe yani ji aliyekî êrişên rejîma Sûriyayê bi piştgiriya Rûsyayê û Îranê êrişî wê herêmê dikin sivîl jî dibin qurbanî wek em dişopînin wek hûn jî dibînin li aliyekî din jî di heman demê de yani gelên wê herêmê wek ku xapandinek ji alî Tirkiyê hat nirxandin û xwepêşandan li wê herêmê derketin hesedê çawa çareyê li wê herêmê dibînir herêma Idlibê û wê herêmankê hûn çawa wê şerî dinirxînin çare çi li gorî we bi rastî yani em tiştê ku nal Idlibê tenê me şadin em gelek pê dêşin yani taybet kuştinên sivîlan zarokan kuşberî gel ew me jî jiyan kirin gelê me jî jiyan kirin îro li wê derkê jî ev terecîdê carekê din tê jiyan kirin û tiştê ku herî vîtir em pê dêşin ew wekî li wir tiyatrok tê meşandin naber ev hêzên di çerçeva Astana da û Sûçî da wisa li hevatin çêkirine va dewletê ku li wê derkê ku vî karî dimeşînin tiyatrok tê meşandin wê derkê û bi hev re kar dikin û gelek hêzî wê derkê hene ku ew ne jî bûne lîstokek di vê wê da yani di nêrî vê tiyatroyê da û gelê xwe jî dixapînin yani gelê Ereb ê ku li Idlibê dixapînin yani dewleta Tirk ji bo xwe wekî garantor dihesibînin garantor dibînin û pişta xwe pê girê didin
باور دکن که وی ترکیه وان بپارزینه و وی درکه وانا بکه دستلاتدار و حتی داوی اجبوان فداکاری بکی درکت اورته که مثلا ترکیه مثلا اوه یعنی برجامندی خویه جو برجامندی خواه کتیبه درکه و هیرو لسر حسابی گلی سوری اوه اشتهات کرن و مخابن گلی بدر که جارک دیم بو قربان اوه کات مشاندن یعنی بیشتر تراجتی که مزن حال بدر که تی مشاندن و گوری خویاد که جی و دوام بکه ناسه کنه جبر کو یعنی کسی که روی در که بلستو که دمشینن ت درد کی وانی کو گلی ادل پاریزین نینن هر کس برجواندی خود پاریزینه و اواجی تی مشاندن خواستن ورجی یعنی رجلاتی فراتیجی بکن بشکی ویرستو که مری نداشت بشکی فیرنگی هم به هزار خاره ندا هم جی ما بهلاس خوی سیاسی مری ندا وش برای جنها ادل بساب سری خمانه و درکی اوا یعنی افلیستو کم مزن افتراجی مزن وسا تیجیان کرن اما وقتی این سوریه دموکراتیک امنال ورن آن هبونا مالو درکی نینه هبونا ملشکری به درکی نینه لبلد ناف هيز سوريا ديمقراطيك دا قالك فسيلة قالك يعني هيز يقول بين ناف مدى هنا وتخازن بدر كي يعني باندور بن هالبته ما في وجه او نروجه كي يعني بقرن هريم اخذ يعني كار بك او نجي يعني بشكل شورشگري سوريا بون جهيزن آزادي خاص سوريا بون كار دكن وكي بهيزن جيش الثوار لواء شمال الديمقراطي او انا هيزن ايكونون ناف هيز سوريا ديمقراطي هيز جدينا او انا مرة حمید داره شر کردن. اونات خوازم برنگی کی یعنی وگرن هریم خور او جل خلقی خوال عائله خوی در کبن. نه اون یعنی امجی وسا وکی دشوبینن. مسئله ادل مجا على قدر كده هرچی قص امنال بدر کنه فقط باشه که سوریه مجا على قدر دکه و هر زیدجی و هزین ادل به ناف مدا وانا على قدر دکه و من خدا جی گفتگو کن نقاش کن سرسکن که چه وکان بن او رول بزن مجاری که ودنا مجاری که ده رجابه مده ام سر ساکنن خلقي أطلبه يعني خلقي سوري يعني هل بتني أما كيف خش من قبل أم يعني بشك إجباري وان راكن أم بيش إيشي وان أم بيرني وان درمان بكن إيشي وان درمان بكن اللي بالي أفا جرك ندري أبدا وريكن ده ندري أم بيجن شرطن كويزة سوريا ديمقراطيك داتينه يعني أم بيجن ريفا بري خسارة ديمقراطيك باكر روزا سوريا داتينه ve çerçevede ama kariyon bıkın yani بگارانتیا هیز نفنتوی سازی نفنتوی اممی و سر اساسی یعنی چرچووا کو ریبره ما خسر جوار داتینه و چرچوه دا به او بکن اما آلیکاری سیبیلین ادلی بکن yani şunu ku dert kevin darbayı Suriye şunu ku ambejen darın ورد بنا عفرني وانا يعني وكي سلاحك اللي تجي قالي عفرني اللي تجي ابد خلكي بدنا الشغل عندنا اقرب ابد تشرشوبي امبيجن برسيرتي انساني بمرون خي درك وكي مغوتي او غرك دندري شرطك ام بدن بالي كرن برضه ما شارع ادلبي ام هرم هناكي مرسلاك نافخوي وشارع نافخوي هندري مالا كرد على روجاواي كردستاني يعني سر درجة آلوزيا سوري ناكو كيك دنابرا آلين سياسي كردي دهندري روجاواي كردستان هي قالوا هيزن سوريا ديمقراطيك چاوال ويا ناكو كيد نره مساجا ويش بو كولانا كردي لقامشلو وكوباني ودفرندن ين كردا چيه قالوا شو بارتي وان سياسي بطيبتي يعني اگر حتى انها يعني سيكتياك نابر هيزن سياسي كردا چه نبي لروجاواي كردستاني اوکی موسیقی مزنه يعني اوکی شاشکی مزن دبنن gerek حتی نه باتا چیکرن تصدم نینن کوهیزن يعني سیاسی رجاوی کردستانه ورن جمع هفدول هفد بکن چی گرسر هفدن نکن نینه بس gerek هری مزن ama او بو يعني خطره یا او بو یا ترور بو یا داعش بو پارستنا هریمه بو به هریمه بو و ما قلت سرخوا و بزور زحمتي مازن فما وكي يزن عسكري ما بيكوني
ما 11000 شهید دا نه هجماری که هندکه 24000 اول ما بریندار بون دی بشری دا لبله ما بسرکفتی پیکانی برغمی yani em bêjin nakokî siyasî jî hebûn birîmî hêzan hevdin nekirin jî û birîmî gelek kesan dixwast astengê jî derxînin lê belê me goh neda tiştekî me goh neda ne nakokî siyasî çi hêz çi dibêjin çi nebêjin tenê me li karê xwe nihêrî li karê parastina vî gelî nihêrî û ez bawer dikim kî me erka xwe a netewî pêkanî û ez vê barê de me jî ku me ne tenê netewiya yani yekîtiya netewiya Kurd me pêkanî çikû nav ew de nav hêzê me da yani gelek kesî xwedan fikrin cuda cuda jî hene Kurdin cuda cuda wekî evdin nafikirin lê belê di mesela şerê li dijî Daeş da di parastina herêmê de parastina gelê xwe da fikirê wan yekin û ne tenê Kurd me nav hêza Sûriya Demokratîk da yekîtiyên gelê Sûriyê gişkî çêkirin tevahî çêkirin eger me yekîtiya gelê Sûriyê tevahî çêkirî çima min dikamin yekîtiya Kurdan çê bikin ji ber wê ez te ew nabînim sedemê namînim ku vê rengî were dewam kirin piştî Baxûzê yani piştî ku me Daeş leşkerî têk bir û îro jî em ketin pêvajiyê kine em vê bawerê dane gerek ji bona hêzên me ê siyasî ê Rojavayê Kurdistan pêvajiyê kine dest pê bike îro yani em pêwîst e gişkî yani gelê Kurd gişkî yek bin ji bo ku kanibin ew qedera xwe bêle bikin qedera pêşroja xwe gerek ji bo ku bêle bikin em vê bawer dikin وەکی هێز Sûriya Demokratîk em yani bê ku em ferqê têxin navber ti hêzan em hemiyan piştgirî hemiya bikin û em hemiyan em dawetê wê bikin dawetî em wan em kêfxweş bin ku werin gel hevdin yani em piştgirî wan bikin gelek cihetên ê ku me re kar dikin ê koalîsyonê yani wana va mecara ji me re pêşkê ew kirin rojava me kuşte yani Kurd yek bin baş e vê demê de gerek e ji bo temsîla Kurdan gerek e va me ew kir me piştgirî jê ra kir û hêzên siyasî Kurd ê komînîtê me ji wan re jî me da vêrê kirin vir de carî nû dixwazim bêjim yani her însiyatîfek yani em bêjin her mübaderek ku hebe ji bo ku Kurd werin gel hevde çi dewlet bin çi hêzê Kurd bi xwe xwe bin em hazirin wekî hêza Sûriya Demokratîk em bi barê xwe rabin û piştgirî wê bikin û çi destmewarê ji bo ku va hêzanan bigin hevde em ê ew bikin em ê bixebitin û alîkarî wan bin.